whalongorongo ai. I le whamatalaina o le malo le atua e tusa ai. Ma le mata upu e sfulma le whao roma. A wā o le malo le atua e le o me ai ma mea inu. Ai o le ami o tonu, ma le file e mu, ma le oli le anganga pa ia. Amene. Pei lau na tātou whaafonga mwhaalongolongo i ai. O le whasao ina le paulo po o le tali lea mai paulo ona o le vevesi tutonu o le 𝚗𝚘𝚙𝚢𝚘. Ona o le tele o nisi. Ua whasiusiu mata i le si ua le maua le alofa, ua le maua le whealofaninga. Ona o mea ai. E te loa sa lava le leila u whamatalaina o le tūlanga lea. Ona o le 𝚗𝚘𝚙𝚢𝚘. O lo iai tangata iutaia. O lo iai tangata Roma. O lo iai matangata no ese. Tangata iutaia la. Sa ora mai lalo le tūla fono o mea ai. Amene. Ea wa vera ma mea e wa ponga tia ai le tala le leia Yesu. Ona wa manatu nisi. E te tau wao na ui tūla fono ia. O le rai whai mai ei paulo. I le mata upu na sfuma le whawha upa sfuma le fitu. O le malo le atua. Po o le me pule ai le atua. E le mua mea ai e le o le taunu o le e le o le tumutumunga le nā o le me pule ai le atua o mea ai ma mea inu. O le tumutumunga po the essence of the church, of the kingdom of God. O le ami o tonu a le atua. O le file mu. Ma le oli le anganga pa ia. Amene. O le tumutumunga po le autu o le malo le atua. O le ami o tonu, o le file mu, ma le oli le anganga pa ia. O te iloa la sa tatou, na lava se teimi o te tautala ai le mele o le ami o tonu. O no le tele o manatu o tangata o le ami o tonu lo whai o se mea sao. Ia e mana tua le lei. E iei le mea sao I lau wa ai. E iei le mea I lau lava wa ai. Ai le sao tonu. O le lai whamatala ina iei le au popoto le upu le o le righteousness. O le mea tu waile tua. Amene. O rona winga po le ane me sao lau wa ai. A le tu waile tua. E se se. Amene. So le tele ana o le lalurangi nei. E ami o tonu ala la tau wa ai. Ai leo le ami o tonu na le tua. Kama ilo leo paulo. O le 𝚗𝚙𝚢𝚘𝚢 Yesu po o le malo e pule ai le tua. O le tumutumunga o le ami o tonu. Amen. Fa mai le tau tinonga paulo. O te le mana vai le tala le lei. Ia 𝚗𝚙𝚢𝚢 Yesu. Aisea. Langa o I o lo iai le foi le mana o le tua. E sao. Le la fai ka wa con ke o pa pe le lo le fai au la fai po sulfico. A wa o te le mai le tala le leia 𝚗𝚙𝚢 wa o le mana lava le o le tua o le mana o le tua. E ola ai la tu uma e fatu tua. E mua le iutaia. A toa ma le eleni a wa o falia mai ai le ami o tonu o le tua. A fa mai la ia le in it I to tonu o le tala le lei o falia mai ai le ami o tonu o le tua. Amene. O lona winga le sa o le ami o tonu o le tua o le tala le lei e Yesu Keriso. O le tala le lei o oe o le tangata leanga ma o le tangata ngasala. Sa le ai se wha moe. Aina whio mai le tua e ala ia Yesu Keriso. Ma liu ina ia wha mangalo o le tangata leanga wha mangalo o wangsala. Amene. Mela na ta o le ami o tonu. Le lave mai polo. Menga o ke le mai le.
tala le lei. Mana na o le tua. I e fatua tua. Hallelujah. O mata atu i le Newsa TV le vai aso le nei. Kalo fai. Maka ukia le menen kupu. Le fale wha masingo. Ngai ko inga ma ngai ka maa. Mainga ko o kukuri. Ka kalo se fisoa soangi ale. Ale wha masingo siri. Wakau ala manatu la ila utala le na whai atu. Lea u te launga ai tatou e kalesi. O le atua le temo kalasi. O le tu la fono. Amen. A o le atua o le malo le atua. O Iova o au le atua na whaia langi ma le langi. Amen. Wa tu mana i luma le la utala le na whai atu ma o le langona tonu foi le na. E le eisi akua te kemo kalasi. Ia lea la, o wheka ngisi ngai ko inga mai o whewherengo, o ko o kukuli, wa umanga ave nga o whaire i whonga le ainga, wa le lopo le asesi kala e whai. O mana tua ai le tala, i tutonu le fionga le atua, le au auna le anga, le ana alu no tupe le maumea. O na o lole wa mauana na ova. Ai alu kangi ka malo e mea. A lofa mai na o au malo to lua pa mole fa mangalo mai au. Amene. Lalta la tuspoia. Na fa mangalo. E fa mangalo atu la ele maua. Ai alu le lei ako e le ua o le seri. Aia. Alu le ia u le ua le li mai kokongi mai o kupe ia. Ko e lolo le maua. Fa mai le tangata le angai. Amen. Le tangata le angai. Fa ka ngu lo le sala. O mnofo mo ma fau. Ile ese senga o le malo e pule ai le tua. Ma le malo le kumo e o kako mafau. Ia. Lalkala Yesu. O male uso e fafiang o fa mangalo lo uso. Ia. O mata upu ia. Ele na te ua tusi te tonu le fionga le atua. Na tusi e tau mai ai e tatou. Le makua i whaafea ngai o le lalurangi le nei. Ma le atua soifua. E whaafea ngai pūrenga le lalurangi le nei. Ma le pūrenga le atua. E le kukusa. E le o whakasi fo. Kua le aia se me kukusai. Pei au na uta ua. O le fili le o le whawhea ngai ma le kalesia le tua. O na tatou whana nau mai loa o ina i tatou ia o onga le lalorangi ma mea le nei. E muri ae e whaitau le fionga le tua. Le lau tatou toe wawa aia kuna makau kia. Ai ua tumu o le iwa si furupa senge o lo mawhauwhau e democratic. O le ka uma whai aku le pule le akua. Amene. O le mea langa ka uma whai aku ai le pule le akua. Ai wha masingo e le mawhauwhau democratic ke pule le tua. Ma ia ngai kakau wanga, whaasala e kakau wanga. O mea ia te tauna e nofo ma e whetuna e tusai ma le fionga pa ia le tua. Peo na uta ua. O le gospel po le tala le leia Yesu Keriso. O se mata upu onga le ua le whavae leo o le soifua whakerusiano. O le whavae lea. Ana le ai se toi tu e le ai se whaoltanga.
The death, burial, resurrection is the foundation of Christianity. Anga le koe ku Yesu, e le ai se whaolaina, le ai se whaotanga. Amene. A o le unga le o le tala le lei, o le unga le o tala le lei, ina ua maleu, tanumia to e tu Yesu, tauranga na o sia, o le tala le lei na Yesu Keriso. O le mana na o le amio tonu o le tua, i le wāwhenga iai ma le lalorangi ang sala. Amen. Okay? Ole, utala o launga le sale nei. E whapeina, o oe maa, o i tātou, o whanau a le atua. Ma tau lia o le tātou utala le, e fōi e launga ina, is the identity crisis. O le whenu miai ma le mautonu o le tupuanga. Amene. Identity crisis. O le whawhita urina mai le whawai ina o le laurangi nei e laurangi nei e le Me whoina e ina whailonga tangata. Whailonga lanu tangata. Pe whai mai wa whailonga langu rei o le ora hale whailonga langu. Amene, o le ora e musa e sae whailonga tangata. So le winga langa ukala ono le awa o ina i tātou i mata upu ese se Ai le awa o ina i tātou le mata upu a le atua po le malo le atua. O le identity crisis la. Pe ono ta ua lesia sa, o le tali o le identity crisis, o ke riso Yesu. O le ulela ua ulu tala i tato mata upu le asore nei. O oe ma, our true identity as a church, amen, as a church, as a born-again Christian, ava pēr te le whanau fauina, e te le tali e ina Yesu Keriso e vea maali i mawhaola. O te leo tala noana ia oe. A leo tala noa i tangata ua whanau fauina. Pe o le tala Yesu ia Nikotemo. A e le to e whanau e te le malamalama i mea o na malo. O e la ua whanau fauina. O i tatou. Beyond your parents, beyond the color, beyond the language, we are all family in God. Hallelujah. Kusa ape ke le fia family mai a kiau. O ngai le kusa ka fōringa. Ai awa pe wai whaola inga pe o whaola inga. E o ka ua a inga. Ai? Ia ai manga o voi la ki whailonga langu. Ia o fua ki fia inga mai. A o le onga le fionga pa ia le tua, o le mana leo le tala leia Yesu, o le aunga lea o mea umana fio mai Keriso Yesu, ina ia fatu ina lo na malo, e a inga tangata lo na malo. E le to iaise e pelu, e le to iaise, e to iainka malo longi fa finge, amene, ai ua tasi i tātou ono Keriso Yesu. We are all related. Kasi kako. O fere ainga na sawai, fere matua na pongai ai, o le hale langu ngai sawai, o ame ia ese sei kako, ai fai mai na fionga pa ia le tua. O wala awina i tātou e le tua. Unoi, ona o Keriso Yesu. Mai vea, mai le amatanga. Aya, esa. Hallelujah. Winga lana o tatou mata upu nei,
Mai Paulo. Ia whawhetaia le atua o le tamao lo tātou li o Iesu Keriso. O le ua whamanuia mai ai tātou I mea malava o kare maka kaukia. I mea malava manuia ai I la le anganga. All the spiritual blessings of heaven are on you who are in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O mai o mea o whamanuianga whareanganga mai le rangi wai lunga ia I rātou o ua whilwhilia ia ke riso Iesu. E leo talanoa le lalorangi. E leo talanoa I whafo atu o le kale. O leo talanoa I to tonu o le kale sia. Ele po le ale ingo le kalesia e te lia Iesu Keriso e ve mali me faola. O le atali o le afafine o le atua. Amene. Amene. O le mea na e aona fai tete ai tātou le lalorangi le nei. Ingo e kalesia. Ona, o le veo I tātou matangata o le atua. E leo se ingoa se kalesia. E a vei tātou matangata o le atua. Ona ai, ona o Keriso. Ona o Keriso Iesu. E le I maliu se kalesia mo. Ami se ingoa se kalesia mo. E le tongi o la ina ni au anga sala I se kalesia. O Iesu Keriso na fio mai. I lona lava alofa tuno. Ai mai tawina lau fai tawina le tusi. O te whama mawhaina o ia. O ia means Christ. Hallelujah. O ia o le puli. Amene. Amene. So o se mata upu matang o fietele. O ina fo ileana. Na laiona, vama Iesu Keriso. O te whatuina lau e kale sia I lungo o le tautinonga o Iesu, o le alo o le atua. Amene. Vama le mawhai e whai tutoa o se oli o na manu malo ai. Mai le teimi na fio mai Iesu mwhatu le kale sia e o mai le teimi nei. Despite all the persecutions, the church continued to thrive. Hallelujah. Hallelujah. O a whawhita uri mo aisea, ranga e le o se entity whaale tino. O le entity whaale anganga. A o le mea neu te manao ina ia mautali, le aso nei, ina ia e alua wa matua mautinoa I lolotu. O oe o le afafine ma le atali o le atua. Amene. E ala ia Keriso Iesu. Amen. O nono winga, oka. E siri aku lare identity le. Aia. Wa o lea kako ke pangaki e kako identity wa iska ngaka ikal. I le suafa ngai, suafa ilo ka maa, iska ngaka. Wa ve vesi le rangi onga o suafa mai ngoa. Amene. Onga identity, o ingoa ngan mako wa inga. E kau foi mako uri kupu. Amene. E mawhai e ke ruifo ai se ori. Ora e kau ai ngai mea. Ai tu waile mea sili ona tāua. O le vea mātalii, mawhawhine o le atu. Ai whiringe, ka alu le lene masinga o maia le Ioane mua whai upa sulma le ono, ma le sulma le fitu. Aoe, aia? Aoe na talia o ia na ia watu ia ile manuia. Ta uai la tau o whanau a le atua. Ele o le toto, ele o le manaonga o le tino, ele o le manaonga o le tangata. Ai o le finangalo pa ia o le atua soifua. Aia. Talana Ioane.
Ai makaurira maka umbuanga e trese Ioane sai le Ioane Yesu sai le amatanga. Amene. O Yesu le amatanga mai no usau e taria o utangata. Amene. Mena le whamaninonga ngā le mea le vevesi ai. Amene. E le whiwhiria Samoa le akua. Amene e le whiwhiria le akua Samoa, whiwhiria Samoa le atua. Amene. Kasi arangu ngā whiwhiria le akua ngā o Israelu. Kasi arangu ngā whiwhiria le akua ngā o Israelu. O le kasi la ngā mea makua ionga onga I kongo le fionga le atua le laka kua oku ia. O le whiwhiringa o Israelu e le uska Israelu. Le la kusi e Paulo le kare si e Roma. Esa. Le la laka kua oku ili whamatalaina. But o le context leo ke manga o ina ia tatou maua. Kare le mawhai o ngā kāea o le sirisiri ese o le atua I Roma whau ma lo lotu. He is far too big. He is beyond our little comprehension. It's amazing. Pero o le essence nga o le utale whaku. I mea na fua le atua ma mea na saua I mai le amatanga e o le whawawau. O kangi makaukia e le taea e whinangalo. Ma roto I tātou tangata ola. Amene? So, beyond your matua, o matua, beyond the color, beyond your history, I mea uma a whai wa e whaolaina. Your identity is a son and a daughter of God. Hallelujah. Amene. I tu atu mea uma ia. Mea whairanga whakoere. O le kali leo whawhika au I la rangi ringei. O le raua mai ngai a kākou ia kākou ke ora. E ui o whaola inga I kākou. Wa reka u awe ao kākou mani ngu kisa wai ma mea. O le mea la leo le fusu ai mei e lua keimi uma. E uma ifora. E maa rore spiko. Ai whai inga le spiko. Amene. Reka ukara I Paulo. To be carnally minded is death, and to be spiritually minded is life. O mea ia whare kingo ka ko ke fusu e so uma. Mea ngai whanga uma iai ngunga sa waire sua whanga sa olo ka maa. Reka whai wha aru. O ia mea uma le ai ma se mea. O I ko kongu o le si o manga le ka uai o le akari o le akua ma le whingi o le akua. Hai? Ai te tauna e vai mua le si o manga lea e ta uai o le atari o le atua ma le afino le atua o le fua o le veo o e matari o le atua ma le afino le atua o le piko lea e ke alofa lo kama ke alofa lo ainga ke fai mere lei e fai lo roto au auna. Are you okay? A le mele tupu, e mua le whare tino, a e muri ar whare anganga. Hallelujah. Ingalanga a o mata upure sa whai tau atu. Me mua, mai o whiwhiria I tātou e le tua, ia ke riso Yesu. Ai le I whawa e ina le larangi. Don't ask me. Whawhenga ngā mea, se I e sao, ngā raku le whisiri le atua. E le sao le karia lau whisiri. Amene. Whamai wa uma have predestined us to adopt o whake e inga I kako e vema whangau e ala I a Yesu Keriso. E kusa molonga lava whinga ngalo le lei. Amene. I le vi inga ma le malu o longa alofa tu noa. O ka ua I kako o e walofa ina. Ia Yesu o tatou maua I le whaoletanga. E lona toto ma le whaamangalo ina o tatou wangasala. E kusa ai ma le whaulai o lona alofa I lunga ia I tatou. Amene. The riches of His grace. Wow.
I don't know pe mwhai ngā whaawasenga I lo mawhau. A son and a daughter. E ngai vai kau, ia e ora I lalo le alofa o mākua. Isi kei me aroa foi le alofa o mākua, kau papau le alofa o mākua. Ai whai mai kala kuspa ia. E ora I lalo le, the riches of his grace. I le whaulai o lona alofa tu noa. Amene. Le whaulai o lona alofa tu noa. Pero no ta ua le sata luai. Le whainga malanga Israelu le atam whainga e le tua e ave Israelu. E ave I le nuu na whorafora ina ina ia whatau nuu ina aina na whorafora ia apera amo isa ako ma Iakopo. O ka whita ma whainga tā. Ai o le whare tonua kau I le angasala. Whare kongu kau I le angasala. Ai walu walu loa fa mai tala le tua li stemilna ai atou toe li liu mai amene ai alu ai ko li liu mai ok se mo kau kia le lofa le ku haleluya haleluya me foi lana na mai ia le au forseio ia Yesu Cristo kau su Yesu e kusai mal fa o kanga fa mai Yesu ao tau le whatua tua. Tau te oti ai a tau angsala. You will die in your sins if you do not believe. Hallelujah. Hallelujah. O ngā whesiri o lesika ngaka. O le ale winga. Awa o ire ma wale le umai ata tau. O le ale winga o le saunoanga le a Yesu. You will die in your sins if you don't believe. Hallelujah. But you believe, but you still sin. Hallelujah. Kusa le lei anga ma le tau whai o le tua e ap kip le tu la fona ave ia Israelu. E le aise tua I whafuatua. Amene. O au o le tua na o mai au tō mai whea, mai ai kupito. Everywhere is repeated. O au o le tua, aisea, e le ai ngasara sili luma o le tua, nai lo le iai o le sia tua. Amene. Kukusa le leia markala Yesu le nga whai I le au whareseio. A le ai so tau roto I a te au mai tari tonu mai. O le anga saranga ko ke whaia I asa uma, ko ke okia ia. O le atali o le atua, ma le awhawhine o le atua. E eire temi te pa uai. Ai kei roanga alo ka mae lo whai aoi. Aia. Aia. E kei me ke se ai. Si ila lo lunga lo awa pe keri se a ka lunga veo e matali o le atua. Pafkai ar ko fa mau. Hallelujah. Amen. Le se sengo le veo atali. Pa fa fine. Ma le ai o se ano I le fine ngalo leo le atua. That's why ke leo la unga e whai a Nicodemo, because it's a serious matter. E onga le falafo inga na a Yesu Cristo ma Nicodemo. Amene. O le tangata poto o le loia. Ma mawalunga lo na awa o ina. Ai whai mai, mawalunga le awa o ina na, e whaitua whai mai le ofise si makua I kukongo le mga walkangaka. Ai lo mena lena fitala ia Yesu. Amene. O le vea oe matali I ma fafine o le atua. O se mea whaale anganga. Na whanau mai le mana o le wha o le tanga. Na saunia ke riso mo I tātou. Hallelujah. Le alai ta uai oe o le atali o le atua. Ma le fafine o le atua. Amene.
O le tere lau te mi pe i kako ki whewhewhe ka unga mea. O ngā rea ke i loa sa i se fo i ngafi. Amene. Le i se fo i akari o le kua, se fo le fino le tu. Amene. A ua i loa le mea fia fia i le tua. Mai ao koe le liu mai. Ao koe whaasanga mai. O ke whaamangaloina auto. Hallelujah. Amen. O mai le mta upule sfururua le o whakua i le onga. O le siri ese o le pule ao le atua. I le Romanized 𝚜𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚥. I love that scripture. Hallelujah. A maka fai upu e, maka pasuma kasi, a maka mai fai kaure, fai upu nga e rufuru waru. Luas fumar waru. Fa parangi. Concerning the gospel, they are enemies for your sake. Whamai, o le whaparangi ngā, o le whasamoa, o whiri I rātou I lā le tala le lei, ona o tau. Concerning the gospel, they are enemies. Oi, ngai kaukala paulo ia Israelu. Amene. Concerning the gospel, they are enemies for your sake. More for your sake, le fasamo. More le tau le lei. Le lefa me fasamo. O whiri I rātou I lā le tala le lei, ona o tau. A ua lo whaina I rātou I lā le whiriwhiringa, ona o tupuanga. E se whamaongi o le akua. But concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers. Whiriwhiri le atua Israelu. Paua leo le nuna whiriwhiri le atua. Ea, ngai whai mai ere kuspa ia. Whiriwhiri le atua ona oai, a pera amo isa ako I akopo. Ona o le latou tupunga. A wā o le salamo, e les salamo lama le atua I ana mea e fōai fuaina mai I lana whanau. Wow. One of the greatest verses in the whole Bible. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Ele pei o ka ngaka ola. E ave rau koe mai. Ea. A watu wale me alofa ia oe, ke oki ama oe. E raku rea kua koe sei mai. E ila ngisi o whaila unka ke whalongo mai. A e furikua lo koe vese me ale tua le ai. Se. A ea, a leve mai paulo. O le tua e le se tua whapena. Pau ane mea e le koe ai ma e iaira u mea rofa, e iaira wala uinga oe, au le koe ise ma malu o le tua. Amene. Le koe ise ma malu. Au le tua, it's beyond comprehension de meria. For as you were once, le lau whamakana mai kākou, for as you were once disobedient to God, yet have now obtained mercy through their disobedience. Whapatol te furu. A wafa peo o tō foi, sa o tō le whalongo ana mua I le atua, a o le nei, wa lo whaina o tō,
Ona ua rātou le whalongo. Hallelujah. Hallelujah. Ia whawhikai foi le whalongo Israel mo i se whangoa kākou. If we judge according to that verse. Hallelujah. Lelo mo wele whangoa kākou. Sa waila ia I lalo a wāwa punitia e le atua. Tangata umalawa I le whalongo. Ina ia alofaina e ia tangata umalawa. O mea foi lalea. E le ai ma se avangoa kako ke mika I se mea kasi. Ma kusi o kako lima le lalolangi ka ngaka le whaolainga. A wafoi kako ke le pūlea o I ala o le atua. Hallelujah. E leo o foi tatou malosi I whengaio e inga o mea o le lalolangi nei. So there's no underestimation. Ke wape wai tu tonu re kalesia, wai whaolaina, ona e tusi lima I le lalolangi. We shall never do that. Langa e alofa le akua le lalolangi uma. O ronga naunau ta inga ina ia iai le teime SAMOA I le tangata. Ma le liu ia te ia. Amene. Amene. Ai o le responsibility a tatou. A vape ma mawhai a te oelo whaolaina, ma mawhai a te oele ve mātali, ma whawhine o le atua. O rau ka karo lea mo le larolangi. O rau te taro le ia iei lea manoe ma waile SAMOA. Ina ia pia I fo I o oe. Au ina fo I leo I lātou whanau o le atua. Amene. Amene. Hallelujah. So, through that disobedience, we obtain mercy. Even so, these also have now been disobedient, that through the mercy shown you, they also may obtain mercy. Wow. O le alofa tu noa lava lea ua tau whanauina ai o tau wa lea tua. Lea foi wo koe extend ia Israel. Aia. Amene. Mercy o lea tua. For God has committed them all to disobedience, that he might have mercy on all. Kau kia ngai whai upu. Korsulua. A wau politia le atua tangata umalava I le whalongo ina I arofaina e ia tangata umalava. Away. So this is Paul's confession. Wow. Away le loto le tamau a inga o le poto a toa ma le silafanga le atua. E le masu e ina na whaama sinonga. E le mawhahi ona I loa o na ala. Awa o ai ea se ua I loa le finangalo le li. Po ai foi se ua pulenga whatasi maia. Po ai se na mua ia watua ni mea ia te ia, ai tau ia mai ai ia te ia. Hallelujah. This is Paul's confession. Wow. All the depths of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Ke le malamalama, mai polo. Oh, ke le malamalama. Amen. For who has known the mind of the Lord, or who has become his counselor? Well, no one, because he's God. We are not gods. O ia o le atua sisiris. Kolima. Or who has first given to him, and it shall be repaid to him. Koruongo. For of him and through him and to him are all things. To whom be glory forever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. A wawa fua mai a te ia, ma wa whaia e ia I watu fo I a te ia me uma.
ia te ia le vi inga e whaavavau lava. Amene. E mai a ke ia, a wale ia ia, e koe fo'i mea ia ke ia. Wow. O lo tato wora le lalo langi nei. Pea upo le si pese na fatuina va pe. O mea na ia te oe. E lengi au mea. Na au mai e le atua. Ina ia whaare lei ailo so i fua malo o langa le lalo langi nei. Ai le ing. Nga kako o mai a le lavrava. Kako ki koe o a le lavrava. Hallelujah. Hallelujah. O le tā ua la mea ia. Ia e iloi oe o le atali o le atua, oe o le afafine o le atua. That's your identity. I le lalolangi le nei. Hallelujah. Amen. And our identity in Christ should surpass, should be above, should be the priority of our lives. O tātou o tangata o le atua, e te tau o na maua lunga atu, pe sili atu, lo tātou tupuanga lea, na ilo i tātou o tangata Samoa. A kou wawa ai ngei, so se mea i le Samoa, e iai a mare mi mika mare malo vale. The pride. Ka wa ai ngei, wa ese le mele wa iai. O ke maka aku maro ka whaangongo kere. E mita on o Samoa. Saka mika saka whaalongo wongo ma olo ka fiei roa. A lewa ka irongi o. Sa o ia paulo o se o la pisi a ia mea. Wa la pisi a ia mea. O kau ki ngonga ngai kau i ka kou. O makuai mai paulo fariseio e le aises. Tau singa tu la fono numeritas. Le aise mea. Ame mai oka. Le aise me fatu salia. El poto ia ke riso Yesu. Amene. Amene. A tonu o le mea roi le finga tai a o keri siano mongi i Samoa. O keri le mika vale. O la kou o Samoa. The bride takes over. It's above God. It's above the work of cross in Christ Jesus. Ke rora lui kau ka kou a ekalesia. Ko i lalo ngā mea. Ko i lalo ia mea. We should be known as sons and daughters of God Almighty. Far more above than being Samoans. Amen. Ahora mire aí. Ora ko ngi usila si vai ke minga. Vai ku sole, pese fat. Kame a per kame. Eu fang au fai feu. What for? Mai ngai loila ko rubbish. Ore la pisi al mere. And that's why it's hard. Yakiawa is a struggle to live a genuine, sincere Christian life. Onga le vau vakasi ma mea le kingo. Amene. Ke kaukalai lo o Samoa ke le longang urana me ke pore fua. Au vo ke ngang wale o se parangi. Hai pera unganga o Samoa. Iloa o Samoa. Amene. Ai ku le poring usila. Kiwi, Australians, all others. Ya kua o Samoa. Kua lupas. Ai, e me ilo o Samoa. A o la ina lo langa. I le rangi o oio tangata o le atua, o oio le atari o le atua. O watua la ngona ia. Ona o le fofongia.
o le mea na whaatau ai oe a vea mātali I mawhine o le atu. Amene. Ia kia au ele se mea whaingo, ele se mea whakauwaa, le kala lea le kuspa I le kala a Paulo. O le leu skai o Israelu, ko maua ai le mesi o le akua. Hallelujah. Ele fifiria I kako le akua ai onga o le leu skai. Ho mai ai le alofa tu noa o le tua. Leu a kau akali I ai oe, kau a whawhingi ai oe I luma o le tua soifua. Amen. E o lalangi ngi ai longa e ko ke masalo a umianga e ora po singa valu se fulu po singa valu fulu mo kopu. E le se kai mi umi. E pa wanga ngai ke me roi o Samoa. Amen. A o le ora e fa vau. O le lo Samoa. A le ora e fa vau. E kaunga e inga po le alu fa iura e orai. Ah yeah. So you should be considering the seriousness of the Father Vau e le uma. Masingei ka mai kepka ko ke orai po le valu se fulu ia. Pay over se lau, that's not much. Ah? Pa wanga ngai ka usanga ke orai o Samoa, the rest. A ele oki ia wanga sala e oki le ame o kongo Yesu. Ia o la kari o le aku. Amen. You'll be known by the Son of God. Ke raku lo feo ima e ria lo feo ima a. Ma li seia lo fa o ma mose. Kusa o lua e le koiropo o mose le ke ro o lua le uso. Ia Yesu. A ea. A ua feo ko ngā mori mau foi le ia mumu aku. Alofa ku ia mom and dad. O inga whawarea ka kou ia mea whapea. Wa kolu e oki o ke aluai. O lesi oki nga whai I. Ai uma whama ia mumu aku. Whalofa aku ia. Ia usau rau whaku whamore mole. E le kupu mea ngā. E pule le akua po wheo o. Ia I kangaka ngei o aku. Aia. Mai aka ko waku forunga e se mamao ale o langa ila longi. This is the problem. We perceive o la kako perception. E fa pe foi o langa langi. No. This isn't the world. O le langi o me pa ia feel, ai le pa ia o le akua. It's totally different. Yeah. Eira fionga lo me pe o angelu longa winga you can't imagine a human being ia pings la feo ai lunga a perception al Samoa ma ka ora mai mo aku lo fa ko inga ma ole ma ko ke very false ele fa pena Paulo mea e fa maoni o le tali ma la fine o le tua amen. Amen. To be continued. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚒𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328. Or visit us in the office at 6/22 Station Road,
𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.